Že nekaj ur pred slovesnostjo ob selitvi ambasade v Jeruzalem je na mejnem območju med Izraelom in Gazo prišlo do množičnih nasilnih protestov nezadovoljnih Palestincev. Med spopadi z izraelskimi varnostnimi silami je umrlo več ljudi. Palestinci se počutijo izdane in zapuščene. ونحن عارفين يوم أمريكا وبريطانيا وكلهم متآمرين على فلسطين وعلى الشعب الفلسطيني ولحقوا هذا كمان الدول العربية كلها الجميع بتفرج علينا ونحن اللي قاعدين هون بناكل حم الموس. Številne države ameriške selitve veleposlaništva ne podpirajo in zagovarjajo stališče, da bi se vprašanje Jeruzalema moralo reševati v okviru mirovnih pogajanj. Vsem tem je izraelski premijer že včeraj poslal jasno sporočilo. Move your embassies to Jerusalem because it advances peace. And that's because you can't base peace on a foundation of lies. You base peace on the foundations of truth. And the truth is that not only has Jerusalem been the capital of the Jewish people for millennia and the capital of our state from its inception. Združene države Amerike so v Jeruzalem poslale visoko delegacijo, v kateri pa ni ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ameriško delegacijo tako sestavljajo namestnik državnega sekretarja John Sullivan, minister za finance Steven Mnuchin, Trumpova hči Ivanka in njen soprog Jared Kushner. It is a sign of the enduring friendship and partnership between our two countries. It is also fitting that we are coming together as Israel commemorates its 70th anniversary. And you have said we are celebrating 70 years of freedom and democracy. Če je danes črn dan za Palestince, so Izraelci prepričani, da je selitev ambasade v Jeruzalem del odpravljanja zgodovinske krivice. I think it's wonderful that they're moving the embassy. I think it's about time. And we can't let our enemies, the terrorists, decide where we build what. I think it's a very good thing because it should have been done a long time ago, but it's better late than never. Nova ambasada bo do nadaljnjega v obstoječi zgradbi ameriškega konzulata v pretežno judovski četrti Arnona na območju, ki ga je po 6-dnevni vojni leta 1967 okupiral Izrael.